social media long tum thekam long lo kidam tangar ni Assam Public Service mate Assam Public Service Commission mate APSC labang so ang hoya bang paklang lo labang so ang hoya long pen STH atung bang kithom aparman hadak reserve dolo la pen inut ar sumar phan anong pilot ban plik total sitame pini nili tum thekdam long no la bang kithom vet ang bong pen isi a pos bangke STH kali tum phan pidet halabang tum thekdam long Plastic ko son pensi ko pia potsi lapuson ng plang det lo. Laso a public service bang itum kelong vek nang ji an vana bang anut ka prek akhelong dam ji. Sita me pini arnian sita kar biang long pinang an hampang sunduk. That social organization pen chenglo political party pen chenglo pinaan asong do sitame nilitum alang litum pen labangso aron repen itum STH labangso agota bang anuka prega khe phang ki pidam det theklong lok sita alang litum ang hu chimpu ang wedat ase ang tong chibi ang wedat nilitum akamang jolo nilidum mathalo kar bianglong hampang asong dupik laben political party da pina an do posi alang litum ben chisong jibon pus nilidum inghong bom lang sita piniani an sita nilidum thekdam mong leten STH agota ang bong pen bangi thom pen ar sumar ha inu la so ang bong pen inu partha pritom borwa alang like STH agota pensi alang like labangso public service bangke alang jalaitel Assam public service bang jalaitel lagi itum inglong akhe tum kelong vek nangji ang hoya bangsi alang lekan pidia to lagi laka aron re lagi alang like OBC lasi nil tum mahin pen ki jongdang gang tung mate kachuri gang tung lahalo Lapuson itum an van nang kithi jo ahut kar biang long arat mate ki jatum doan ing samri nang ne po bangsi nilike kar biang long arat nu chuner kan tu pini ilitum inglo akhe tumta lo ka charli texer dolo ilitum ki ong goila putakali ang hoy tanangi pita panong pita bang ing hoy ki thongge tabin arlo sumare nu panong pido sida OBC tum hane tum langdam bolong te tum thekdam long ji bang koy ra ki thom hal tum ke panong pido sarkar pe lapen ar sohan ar sumara phan ke bang proxy laki ili tum pen alang tum chepang bar masi uni ang hoy alang tum su ong la anang bong itum ke bang ki thom bet ang bong sita inu bang kang kona isyang hoy bang kang kona thidum thiyok lang partha pritam borwa alang like kuna pelo Rajabari Jorhata so si koson si pini kar biang lo termas council ki ja ke the ki dinga tum langdun prong la bang so ko kopia polo ing samdun ri matalang thekdam long lejar ma thekdam long le kuin tum koidam ni nilu tum ngon ro ason man theklong lok le alang tum koson si det ki ja tum theklong det ko kasi kar biang lo termas council ke chari ke the ki dinga tum responsible thepi Jongsi nona son ilitum STH agota bang anuka preka khitum nang thipon bom lo pode itum inglo khitum kunap kireng langke itum inglo khitum kithek kire ausumaratum kunalo ko pilo ke glem poke pini ani tum thekam no lang tum labasu civil service apha kiti palong ring phan bang do de sang se kan lo charli ki chipe duk itum thekdam long lo lasi lapuson
Itum an vanang ki thi detahu kar bianglong kalmas council ki jari dum amek jandu kiruman ke laki nintuk mi mialam laki. La sinil tu mehin pen chunrigan tu. Immediate alang liphan labang so ang hoy pen tirek nangji. La STS agota alang liphan pa enjoy long nang ne. Laki ingking ke lang no bulan kali lagi. Ituma an van ba anu ka preman ko sonsi ki people. Ati ituma ke tumta ingwa ke tumka kancir ben sigi do no. Kancir tektik ben sigi do. Lapusong kancir tektik ko husi aku ituma an vanang tipon lang ko lagi. Ini ngarong mi alam kali lagi. Lase ham phanga song do ana phandak chunrigan tung lalo nang tum social media hoi pen. Alang nang tumta labang so alam bang munthi persigra upine step ki danger phansi nang tum phanta nang chunri pal lage kumane jungjung ale phan chot la poli lage ke phan lage athe lage ke step kan hok lage STH lage dim inglo ke aphansi sa kan hok ke tanji lage nildo episode sa mai phu phan ke kupine somba alam bolodang te press meet kan nita mane itum chimin me pina press meet kan itum thek dam long sita non son itum an banang ki thid de ru kunaksi alang tumi kidam lab ST morcha ta do da itum long ST morcha tum kunal ge do pini kupia poster ang ase ang tong chibitun hai bang de lo bang so la puson itum an banang ki thid de ru la bang dam tan thegang la is dimasa student union tum da ni do mai phu phan aki chok chi thang na ta be just isi lage technique krang man ngi de po pha khala dima sadum dima salong kiwa ning kan asap so lage ke technique ko chal ke la anta alang ni phan ke I figi the burning la dima sa student union tum da sita me pini la poson STS agota banai hu pon del hu ke banan thi pon jo ke dima sa student union na kunal lo pini ke do pilo dima sa STS kali mande upia po khala bang so question ke ni ala dum arjun tum do kidam tangani BJP tum kar bitne richo ve pun nge dela fisita in samri kente piniani ko pia polong de itum ilitum aan banang tipon johura ang tum posing samri lo manghui me taji ai kathar ake hai jong ba epi social party si ko pini son back polong de press meet kan ni nang kang ton nang kang thi nang pindram abacu bacui jalan nam ta jalan tak los son sa pini itum karbi angbong richo we BJP song ja botum ning de da pista in samdun ri ham thala song do anta lapin ke ilitum STS labangso itum kelong wit nanji ang hoy itum hanang tipon jok apienta ala tum in samdun ri lasi laki minduk mimialang laki lasi nilitum authority pan kucung rigang tum ke ipil kang tum kelalo immediate la partho pritom borua phan labangso ang hoy pen alang liphan terek bek nanji lalon tum arjun kel lapen laki nitum jungjung ale khan kali laki khe aphan sinilutum mat hada masi labangso alang jel adun thola pini kar biang long border alam pen pinangan hui sai tum thek nam ladak sami itum kar biang long ham phang song tum do pit sita in sam dun re song tum nong he jong khirmi long ta idum kar bia tum katiki ahan so phul pilak lo the long hem din bang kai pilak lo sapini ya ni anta labang so alam ke pang sam ji apang labang so border tha permanent solution ki ban ji apang kar biang long ta mas council pen thang na sa ki dek tum thek lancho takalang duaram la kaparlu hara kiche tum thur paksi duaram la chitim ke nogao si parlu det nang ji pusi alan ke hang kataram du media lon thegam aning ki thiprum accept prum set da also martin ki kaji song duaram la chitim ke lage bange nogao si pondet nang ji lage nogao lage kar biang long kali lapu an banga saus ke cepat hepen lapu son bang ke hang kataram tu sita piniar ni anta
Karbiang lo termas council ke jari tu ke theke tinga tu landun from labang so permanent solution han pi dalang tu ki claim je phan sai ke deng itum thek dam no le tek apa ke ning tu ni ala rat tu malang tu han kangwai ko pia phan det ke pa jogi phan kali magala det ki jaya phan si rat tu malang ke pe hai ke alang tu non council ang hoi tin kang ni da halabang so ang hoi ke alang tu jum apa lagi pi gali rat rat akari ke pachun je phan karbiang lo ki sung ke pe jogi phan karbiang lo along le phe lang ke pe jog je phan se alang tu phan rat tu ke kang vai ke tang ko pi pot pini la buson border long sul sudak atau mona ke tu ko sita alang tu ke pang sam je phan permanent itu solution ke long je phan alang tu side de border alam ki mon to tap koilul ki penang anang ning kang na sila kira sanan ko na kanang do bang ta bi po opinion ni dalang tu side de ke ratu ma tu tu claim bom dam bom lo banjon claim bom lo dam bom lo la chok chi akam si pe klang nang ji alam le ning je sita akam abidet ya kitita lasi nil tu alam tu hang tu dengan tu ngala prabjin bela border bangta alang tum permanent solution ke banji phansi alang tum churi pon lo solong ta pe na tum media hoi pe la bela sana pini karbiang lo arar hangjol kang chir pensi pini sekich langje phan dak itum sekich langje phan itum akhe itum tangka ka ve sekich lang le pen apran ke dang tum do pillo ma an kicholong le hangjol song sinong an kichoram sang adon don sang kichoram la song sin tum rong pe the long no Pia polo sanang klang det ke non barikha hud hem ke dum ve osmartum han fis ki pim ve me lang mesen pi ki the la puson a situation itu chitong pikhang jang non kar biang no lasi ki jatum are responsible thepi pini karbiang lo termas council ke cari tu makan lo karbiang war arat minta aning cetheke pipot ahopeta council tangka we det malo inglong ke phang ka pe job je phang inglong khai ka pangkrang je phang karbiang lo termas council angkro lo tangka we det khang jang ma itum chini ka arjulong gente thekdam long gente tangka nang libong arjulong gente lahaya tangka kunat lo bedam la pini itung dan di po market lo itung thekdam lo hormua dorang ki su apren sikain kora po asabun non ke poket no litang apren sikake bin ko ben kolong hormu non ke poket no litang lo la som si no itung chitong nang tanto lahir ki duki sumen ko malo pa job non ki jatum elected member tum jongsi claim with the kumar la claim ko kente la sini tum hin pen tum dengan tum la lo nali tum prabjin pen number 1 apang ke amu hen liki buta labang so apritam borua aphan partha pritam borua aphan labang so ang hoi pen direct nang po STH aphan si laki abang hosi pinang po la pen ke la border problem ma ke prabjin pen alang itu la claim back na ko ago claim tak thek pute surrender den ki claim thek tum to pa claim na nil ki puja mangal ha nil tum nang tum han pini press bin ka ha thita la ho RD ki pi madini tum important ai bangke non jongsi lapuson itum kelong nang jia an vanda bahan pi bom lang pulunte itum kiring dunja atwar amat si avel lagi lalu snel tu men kupini kafine sone avedet ko bangke lagi a question masala ke res avi itum inglong khi itum tek sari so jang tum dolo nilhan biltan ang bilu nil tu mining duk piglo la so bot ko anu biltan ang bilu nilipha ili tum kilong do nangi tum do ki ona tum ta do sa long le dia la sala APSC alam je than nam lo te dak di se ghotala the pido lage
Gotala the bigo lasi amut pilam mangke da Karbiang long along bangke itum Karbiang long Autonomous Council ki jatum responsible the pik lapen di mahasau ki jar atum responsible the pik are matha lagi ho approve dulu lagi kan tumna intene yo lagi patulo hormu lu di klang dak lagi ho kopia porlang tumna klang dak apsi sitalang tuming samdum rigente People Karbiang Autonomous Council si em tuh cakong wede lu malah suku tak kecil. Angkat belum kecing bayi pan asam so Karbiang. Di masau ka council kecari itu, labang so lam klandak pen di masau kecari itu, asli em tu. Labang so ku tak kestongi pan tuh cakong wede lu malah. Lam tiba ke pali tiba pan asam so kalong lam tiba ke pali tiba lah tuh cakong wede lu malah. Ku people sini tuh anak jolo. Ku bangal tuh question dress me, argument cingki than me. Ni tum ka julong teng bate non hoptai hithi ro filum te bang so mun ki joina bu sa julong batha nang li pulo mo pen laso APSS saman se kipikang tu akoi kipikang tung ge lake Karbiang long bangke Autonomous Council ki jatum council ki chari etum lapen ke dimasa ki chari etum lagi jo jor pon de puitum puna ko lagi jong se Georgie polo de people ning samri ke Georgie pada atum non mat atum komplain ra labang so pritam baro bhan pasun tu gor an ki tum da try boje labang so post Georgie pu tum da try athema nili yong sinang li pen tangkana endel lo bolote nali nili bhan ka pinkhara kam ni claim be nahi sami nang yong sin nai lo sin nili tangkana en bolte nal lang ka pinkhara kam ni claim be de cho kali magala joy ki bang lage Nasi pin josi da council ki chari tum dimasau ki chari tum jong si Georgie pute labang so lam mang galang non masir ke opos nang po labang so partha pritam baru abang ke labang so STS aguta chok ki endera bang ke lake alam haning thampe nang te labang so ni tum mister ki denge lalo chisong po number 1 bang ke la person ke paklemong de bang tum episode se party pe ngal chisong be ko la pen ke high court long tame lakin itum lam hoi pe nang ko lam hoi pidam lo polo te son bakang theke nang klai pusin tum ning thai kroido sita lake ni tum opposition party dale la so pu thake lam hoi ki pinai lo pol gidi non Karbiang lo amhe ni pol gidi Karbiang lo ham phanga song tum do pik political party tum do pik la pen ke amu pilang ke council ki ja tum ke lake do bom lo atum jakong lo ke ante jakong ke do tum se lake claim back nang pu pilo ni tum opposition party tum anibang dit bak nai ma nang lo alang thek da lo ante thek dak lagi las intentionally alang itu la puson ki claim bangke itum inglo akhe bang pavira kam si ki claim las inglo akhe bang pavira kam ki claim itum an van nang ki thi agut thek long los ta lang ding bangke lake itum ning samse lagi